Kaluguran ming kayaptas king anasi ini po ing metong karing pagmaragol ng anak ning Balensas mon making metong karing most outstanding Kapampangan awardee king kultura ampong arti basa ning metong karing puesyana ning katamong poeta laureado Renato Alsadon ami pamansagan nung meteno ding poeta. Damdaman tayo po ing poeta Tony Mercado Peña. May pabengi kay kongan ang Ray, kang Kongpeng, kang Marites, kang Carlos. Ining igale ko ginale kay ketang banong metong karin king Aldoning Kapampangan king Colangel University Theater anyang may putungan lang corona ding atlong laureado Alsadon, Maniago at Turla. Nung meteno ding poeta may nakit na kayong banuang alang batuin alang tala at kinbeging kapitangan alang bulan amasala makanyen nyo ing larawan ning manong mesalanta nung king banwa ng katasan mit danongan ding makutta ing banwa ning Kapampangan madalumdum yang mistula nung meteno ding poeta at dapat manambag sala. Kapilan na kumenakit amalwalas amarangle alang kamuting gagapang alang manyang pagang pale makanyan nyo ing larawan ning amanong matamle nung ala ng tutubupang tanaman abagye ule ingamanong Kapampangan makanyan niya pangarate nung ding poeta ng pantas miminongan menga mate may nakit na kayong hardin agigisingan na ningabak dapot alayang akit mang tanaman ang mamulaklak makanyan niyo ing larawan ni nga manong medakura alang legwan alang manglu alang tulang misasapwak ingar din ning Kapampangan makanyang nyang melamistak nung meteno ding poetang dapat munye sa limoya. May nakit na kayong isang banong alupang matibe dalig dapat alayang kampanang ng orasyon matitigtig makanyan niya ing larawan ni nga manong makapantig king salun na ning pagsalbat anong nuya makasandig ing parnasong Kapampangan makanyan niyang mararaig nung meteno ding poetang karing lira dapat tigtig. May nakit na kayong ilog amaraton gagano alang asan alulundag kakawe o magsipaggato makanyan niya ing larawan ni nga manong manimusyo alang tiwa alang sunis alang gale magparayo kingamanong Kapampangan ing agos na milalako nung meteno ding poeta at dapat masipag gagawin. Sibukan nyo ng dinalo king maramle na ninggera alang akbong alang tambul alang kulyo at palkara
Makanya niya ing larawan ni nga manong sinukura ing bukod ng makatikdo yaing maputing bandera kapampangan mekeni manangis kata panangisan to ding mete nung ting weta. Dapat po sila.